салому алайкум дӯстони азиз, ин навор ба канали Файз Иброҳимов тааллуқ дорад ки ин канал яке аз беҳтарин каналҳо дар ютуби тоҷик мебошад. Шумо метавонед беҳтарин наворҳои хостаатонро дар ин канал дастрас намоед. Силка дар таги видео. Каналро аз назар гузаронед. боварӣ дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. ба шумо тамошобо фароғат хоҳонам. چشم و چراغم مادر تنها گله گلزار باغم مادر. қиссаи модар ва фарзанд. модар бемор мешаваду соати 00 шаб писараш назди болини модар меояду мешинад. модар бо ранги зарду бо нигоҳи бораҳм ба фарзандаш менигараду бо овози хастаю ларзонаш мегӯяд: чӣ шуд писарам, чаро хоб нестӣ? писар мегӯяд: модар аз овози нолиши шумо хобам намебарад. агар илоҷаш бошад очаҷон, пас нолиш кунед, каме ману келину набераҳоятон хоб кунем. саҳар ман кори давлат меравам, занам аз паси шумо медавад, набераҳоятон мактаб мераванд. модар бо чашмони ашколуд: майлаш писарам, ба ҳазур хоб кунед мегӯяд. писар хоби хуш гуфта ба хонаи хобаш меравад, ба ҳазур хоб мекунад. саҳар аз хоб хеста назди модар меояду пеши модар мешинад: оча хезед, рӯз шуд, наҳорӣ кунем мегӯяд. модар бошад барвақт ҷонро ба ҳақ таслим карда буд. писар дод мегӯяд: ҳама ҷамъ меоянд, пас аз чанд соате модарро ба хонаи охират мебаранд. вақте писар ба хона бармегардад, занаш ба ӯ мактубе дароз карда мегӯяд: инро аз таги сари модарат ёфтам. писар мактубро кушода мехонад: писарам, ҷонам, ҳастии дунёям, буду набудам, маро бубахш, ки имшаб туро нороҳат кардам. ҳамроҳи зану фарзандонат намондам ки хоб кунед, аммо ҷони оча замоне ту хурд будӣ, маро ҳар замон гирья карда аз хоб бедор мекардӣ. ман бошам бо меҳрубониҳою аллаҳои ширин туро то саҳар хоб мекардам, аз ҳама туро боло медонистам, чун ҷонам дӯст медоштамад. намедонам ба поят хоре халат, агар бемор мешудӣ, то саҳар духтури ту мешудаму болои сарат менишастам. боз рӯз мешуд, аз паси кори хона гову мол рӯбучин, нону пухту либос шуштан мешудам. як бор ҳам уф нагуфтам, туро хафа накардам, аммо имшаб аз сабаби пириям бемор шудаму туро нороҳат карда хобкунӣ намондам. акнун фаҳмидам ки ту калон шудаӣ, дигар эҳтиёҷ ба мани пир нотавон надорӣ. писарам, то имрӯз аз худовандам барои ту ҳамаи чиро талаб мекардам ва ин шаб боз аз худовандам охирон талабро барои ту дорам ки ҷони маро гираду туро дигар нороҳат накунам. худо ин хоҳиши маро ба даргоҳаш кош қабул кунад писарам. бо дуои ҳамеша нек модарат. писар пас аз мактубро хондан фаҳмид ки ҳама чизашро аз даст додааст. сӯи оромгоҳи модар давид, болои қабри модар доду фарёд кард, бахшиш мепурсид, аммо фоидае надошт, чун дигар модар хомӯш буд, ҷавоб намедод. абадан хомӯш буд. ба гӯристон назар кардам сабоҳе, шунидам нолаву афғону оҳе, шунидам ки саре бехок мегуфт, ки ин дунё намеарзад ба коҳе. шахси некбахт он аст ки хизмат ба падару модар мекунад ва дуои неки падару модарро мегирад. рисолаташ ба дараҷае аст ки мартабаш аз тоати ибодат, аз зиёрати хонаи худо, аз рӯзаву намоз аз ҳама болотар аст. боло мест. рӯзаву намоз ай кунӣ, тоати ибодат кунӣ, хонаи худо зиёрат кунӣ, лекин падару модари худата меҳрубонӣ накунӣ, дуои нек нагирӣ, ҳама ин чи ҳеҷ аст. аввал худо мегӯяд баъд падару модарам ки намегӯяд. падар ҳукми қиблагоҳӣ дорад. куҷо мегӯяд қиблагоҳ? яъне падару модар намешуд, мо набудем, мои шумо набудем. ҳеҷ. барои ҳаминам фаромӯш карда монда кор нест. насли ҷавони имрӯза бояд пеш аз ҳама
شکرانه آن کنیم که ما پدر مادر به دنیا هست کرده است و از همه برای انسان قیمتترین و عزیزترین این پدر و مادر است. تا اکثر نگذرانی طبیعت انسانی همین است که به قدرش نمیرسید. بعدی که میگذرد از دنیا دیگر میکامی سر گورش میره که با تو صحبت نمیکنه، دیگر ظاهرش نمیبینی، افسوس میخوری که دیگر شیمانی میکنی دیگر سود نداره. وقتی پدر و مادر من هم که گذشتن، وقتی بودن من فکر میکردم که اصلا پدر و مادر من از این دنیا نمیتان، دنیا اصلا زمان است پدر و مادر من هم هست. لیکن بعضا لحظه میرو نوازش پدر و مادر میگیرم که نیست، میروی جاش خالی. آن نوازش و سخنهای نیک و آن سخنهای بی نهایت نسبت به فرزند دیگری پدر و مادر یگان کس نیست و هیچ پدر و مادر بدبختی فرزند را نمی‌کند. در ما بسیار خانه‌های رسم های نیک داریم. این چیز را باید هیچ گاه فراموش نکنیم. یکی از خانه‌های مردمی ما عزت احترام کلانسا پدر و مادر بهشتی جاویدان خواهی برو خدمت به مادر کن. ثواب دو جهان خواهی برو خدمت به مادر کن. اگر شاه یا گدا باشی فقیر و بینوا باشی و اگر مرد خدا باشی برو خدمت به مادر کن. برادران و خواهران عزیز من، در این دنیا با فکرم از همه ما را دوست می داشتگی شخص این مادر ما است. عزیزانم، من مادر خود را 1 سال شد ندیدم. پزمان شدم، یادش کردم و می خواهم به آغوش کشیده بوی جنتی که دارد بوی کشم و از چشمانش بوسه کنم و بگویم مادر من تو را دوست می دارم. عزیزانم، مادر خود را احترام کنید و آنها را دوست دارید. اگر تا امروز نگفته باشید مادر من تو را دوست می دارم، بیروید بگویید و عزتش را به جا آورید. او را رنجانده اید، بیروید بخشش پرسید و بگویید مادر من تو را دوست می دارم. عزیزان، در کجا هستید؟ کارتان بسیار است، وقت ندارید، لیک وقتی بیاوید و هر روز احوال پرسی کنید و گویید مادر من تو را دوست می دارم. هر روز در نزدتان باشد، هر روز بینید 24 ساعت در نزدش باشید، هم حال پرسی کنید و بگویید مادر من تو را دوست می دارم. اینک رسیدیم به پایان یک نوار دیگر. تا روزهای آینده سربلند و صحت و سلامت باشید. ای مادر دلسوز، ای مادر دلسوز، نداری خبر از من، بیمارم و بیکسم در این دنیا غریبم. فریاد زنم، ای فریاد زنم، ای مادرم جان مادری من، دویزی منو مزید دورم مادری من. فریاد زنم، ای فریاد زنم، ای مادرم جان مادری من، دویزی منو مزید دورم مادری من. کس درد غریبی و ندیدست و نبینم، در شهر مردمان خود را غلام نبینم. کس درد غریبی و ندیدست و نبینم، در شهر مردمان خود را غلام نبینم. ای مرگ تو مرا مکش، ای مرگ تو مرا مکش، که من غریبم. باید بیکنم قبرم که دوزد کفنی من. ای مرگ تو مرا مکش، ای مرگ. سلام علیکم دوستان عزیز. این نوار با کانال فایز ابراهیموف تعلق دارد که این کانال یکی از بهترین کانال ها در یوتیوب
یوتیوب تاجیک می باشد. شما می توانید بهترین نوارهای خواسته‌تان را در این کانال دسترس نمایید. که در تگ ویدیو کانال روی از نظر گذارم باید دارد که به همه شما پسند آید. من بسیاری همه تا تشکر زیاد به شما تماشا بفرمایید. خواهانم بیمارم و بکستم در این دنیا